Pemirsa puncak arus mudik libur lebaran, Katarke memargi tanggal 6 kantos kutus April. Punika mawinan Dinas Perhubungan utawi Dishub Provinsi Bali sampun nyagayang siada siki bus antar kota antar provinsi utawi AKAP anggen angkutan mudik Idul Fitri warsane mangkin. Samian bus akap sampun kajantenang layak operasi, ring sampun ngelintangin inspeksi keselamatan lalu lintas miwah angkutan jalan. Kadisub Provinsi Bali IGD Wayan Samsi Gunarto ngodarang wenten penyatusan bus akap sani katureksain. Nanging wantah siada sesiki bus kemanten sani kejantenang laik jalan. Sani lianan kanton kabecikang. Inspeksi ring kuentenan dasan bus inucap sampun ngawit kemargiang dawak bulan Februari kantos Maret. Duaning dasan bus akap puniki sampun layak jalan. Nanging Dishub Bali pacang staten nureksain. Tetujuannya antuk nambakin pet prade wenten bus sani operasi nenten ngelintangin inspeksi inucap. Samsi taler mausang inspeksi sani kemargiang nyayubin kahanan samian lampu, rem, pembersih kaca otomatis wiper, mesin miwah kelayakan teknis sani lianan. Kawawahin iening pemudik sani medal saking Bali ketar ke kantos langkungan ayutan diri. Wilangan inucap nincap sawetara 44% saking warsa sadurung nyane. Baik ketandane taler ngaptiang mudik ring warsani mangkin sida memarki antar. Winata Bali Pos nguningayang.